Mayam Bukrumjari, Nordic Window TV dialogue, Bidding Tabiri Punam Nokchiri, Gasiki Tamjari dialogue topic, Hot Sage Ablaze in Kangpokpi ZUF claims. Humbudrate Suba Republic Digi said Asida Tarom Pangku in a Cherakta Akoigi Mai Tabagi Todo Ama, Kangpokpi district, Akogi Wafongi, Ke Songlung Part 2 village, Sida Lady Ba, Popi Pambi Sing Taba, Popi Sing Tapambi Taba, Paktan and Manganba, Aduga, Maduda Lady Ba Kogi, farmhouse sing high tare, Lotang Sang Sing Adu Sing Dulo in a Mai Tado Okanda, ZUF na, Akogita Wigi, Tawangam Kakatara Pasiki Posima Lady, Duna. Zelanong United Front na Zatariba Kongtang si Makoina Sudum claim Taure, Makoina Tabani Maise, Karigino Habimatam Steda, Masida Quigi, Popi Taba, Ein Kaina Popi Taba, Aduga narcotics ki trafficking Mayamam Toba, Lane Kopsilak Palam Kopsilapa, Sigma Mayamse, Hauja Mamang Rosu Panamna, Taurotana Bahaina, Akoina High Krabasu. Hanjin adugi mayok ta torokpa aduna maram oirakan chideda matugi khongthang je paikhalakpani ena makoigi site gi makoina claim tore aduda masida koigi United People's Front UPF adu kuki National Organization KNO anina warning piraga makha takpa security ki situation da any kind of violence holokmatam da ZUF na madugi daita pugadabni haiba wafam sima chaw thamai aduga masida sunatana mamang da su mayam ama khun sing mai thadna ki han tunghan bagi thabak si mamang su mayam tawkhre khunja sing da aki akhang pokhan bagi Sigumba Tenkang Kayama Lake Reduna, Masipuna Miki Daita Semakata, but Tolokomatamda, Mokoina Pugadabani, Haibagi, Loop Anishidegi, Apex Body, and Ishegi Pungdori Habitaduna, Makata Tarakumatamda, a quick Zik Lady Ba, Heidi Birang, Sito Doxing Marie Lena, Hill areas, Koi Committee Chairman, MLA Dipuga, Mai Aduga, Koigita, Tami MLA, on Boynuma, Young Nami Pampang to Oganda, Heidi Ba, situation Sida, a Koigi Kangpokpi District Headquarter, Kuki CSO. United Naga Council, Jelerong Union, Aduga Rongmei Naga People's Organization, Yawi, Aduga, Masitais the Palm, the Batodoxi, Makata, and Tokana Bahina, Kugi, Kana, the Bagi Kongtang, Pakatpale, Aduga, Amukuki, in Manipur, Manipur, United Naga Council, and Sumasi Pazana, Sumainta, the Kunja sing that attack to Wusi, condemned away, a Sigi Posim lady, Makata Ba, Palm, the Batodoxing, Tolakana Bahina, who social media, Nating Baka handlers sing up, who posting Tagat Pidanaba, Aduga Masi, Hen Irang is out Tokanaba, Haina, Kugi, becomes the Pamaganda, Asumina appeal to perform to lady, Aduga Sida, Maruina, Akoigi, ZUF na mana claim Torokosi, Major Queen Tabani, Aduga, Pidiba, Marueva Point Singsi, Hana, High Krabasu, Hausa, High Krabasu, Masigi Mayok, the Hanblet and a Popisum Tazilapa, and Yada Monda, Aduga narcotics, Tabak Semiama, Main Tarakpa. Aduna maram oirakan sida aduga mapam puna kogi mapam puna thamamba lamsing territory se khopchilakpa masise yaroi masise matam puna makta sigumba si muthatna ba honagani makogi maikaite su hona kigen haibo wafam su mamam thamai hai tare aduna masida sunatana mamang da su kogi hauramba kado akogi kuki singi site gi hauramba adagi nagaga yanada unkhatna community gi ani gi marakta hai tare manipur da huji burning situation am khakta lairi aduna amaga onsinna rakpai pot am khaksu lakpa hai tare aduna maitei ga kuki ga naga kuki ga amuk sumaina post sum lakpa duma lairi duga khwai maru ina se relate tawisi poppy plantation ngasi ma ki irang ja haura ibesi gi achoba factor one of the factor hanagi former chief minister na speed the poppy plantation chi muthatna ba hona ruba adubu masibu makata na chathaning ba kangbu khradagi masi yaning da badagi lan jawra pagi achoga factor amasuni aduna masi akoi gi narcotics ki thabak mayam ma narcotic trafficking gi thabak chatharak pasina akoi gi leidiba naha singda aduga drug ki lam chalai chura kanda adu yamna achoba makon ama sagalakna bagi yamna very unfortunate adugumba pot am kaksu leiba aduga amu territorial ancestral land sing khopchalakna bohonai haiba simso koi ZUF ki maike degi piri haitare aduna swaida leidiba yamna chayetna ba amasung yamna mistrust and conflict aduga lead to violence swai areas da masi akoina paikhaleba khongthang se kamani gengba yai amasung kari manungi oiba post akoina deeply akoina comprehensively extensively analyze tongna bidam tanga sige koigi topic se pukatcha bane khana nei na besaru ga bina mai damakta koigi studio da Lengsin tuna lai birai kai kumna zari ba panelist sing hana maktada social activist Oza Kapur Oza Taram Nokchiri ani subada lengsin bidi besi ZUCM gi Oza MEIBON PHAOMEI Oza Busu Taram Nokchiri ahum subada lengsin bigani akogi UCM gi Secretary General Oza SHANTA NAHAKPAM aten matam gi manungda Oza su join to birani ahan bagi sei Oza MEIBON da lakjige Oza
ZUF ki khongthang si samna ahan bagi na kamai tham biding usa ZUF hariba si arm group ama khakni masina hoji hariba 26 ki 12:30 swaida sangke songlung haina hariba area duda mogoina claim to zabadi hariba area duda popi thabagi farm house moina mai thador urena moi claim to je moi sende ekoi to zabani haina moina phone na sum haire aduna masi sida koi ni yingi abase koi madrom da muga yimum tamda masi popi thaba mata da kitang ngai aham ba thamjani musi matam amada government of manipur na hariba popi thaba gi matang si koi area district wise natrasu area wise ki oina hariba Kangpokpi district haitare aduga Sarhil area sida lediba asiga chief association amasung CSO sing asiga government ga yanaki ba leibani maramdi amani yanaki habam tunda manipur sida hadiba area Kangpokpi si area da aduga Sarhil area sida ekoi kuki na namata area da popi thaba punma asi ekoi mu hanna thadaba amuga masigumba si thaba phattaba si paikhattaba ano ekoi cooperation pi daba haibasi moigi kuki singi CSO masung chief association sina area du leiba singi ayaba government da ga yanakiba le aduna masida hoy leiba maduki yanakiba makha duda moi keep to bibadi chunguni khali madu koi yanakiba marebanina amuga haukiba matamda tharamasu makha tana muk thadaba habsi hariba resolution yanakiba government yanakiba moi ga yanakiba adu koi madu ki principle dudi nga hanningi boka number 1 number 2 da hariba adu da government yanakiba madu ki wa mada thaba popi thajilakpa aligo popi tharaga kene to umang kokthoriba pulma ase yanakiba makha adudi yangadi government sina initiative lo uja gadabane baba haiba ko yanakiba makha da kana kana namuga hanna tharige adugi yanakiba makha aduda ko agreement inadrasu yanakiba wai sanakiba yanakiba amadi leirabane bako adugi wamada kana tawri krambe area tawri kana gi sip makhada tawri kana khun makhada tawri habisidi kana yingsingadabano matamda mafam adudi area da deputy commissioner lerambi ai aduga SDO na konba na SSC na kathima bina konbe area ne hudo aduga police su mogi area konba police direction le aduga army su le ngani khalli asi punma asi mohoi sina yingsingadabani aduna makhoina tawgdaba thabak adu tawroktraba state government na tawroktraba central gi tawroktraba asi ko punma asina yingba matamda hai bapot asi thoida muga mara leire farm mafam da farm house ma saraga mafam yumla mari manga ta farm su oiba leiba asingba singsina leisilaga popi thab yam leire adugadi masi punma asi state government na ki matam chan la excel bi da bano adu hoji lauthoki ba yanakiba aduga asingba punma si kanana toguni habunda state government gi asoi bani initiative lo da bagini lo sebaka adu mara leiraba thariba popi thariba farm house hara lidiba masi punma asibu adudi any armed group amana hekta sangsilaga hekta kanogi mai thadokpa adu mi du harassment piba aduga popi su hek yan thappa asi phai amamadi wa phataba tobusing dubu adum yan thapadi chumi aduga lehenda na ba thada na ba toburi chumi dubu tawfam thoktoba responsible lawgada natna law debana law padigi problem thokra na koi chingna buwani hojik leidiba issue sida state government ni eki makha de tawgada ba phawa punba tugai ba khopa amamang du su asam
Assam CRP na state sport na post na nak na pul ga farm yam su thadokhi dego ken pupi thaba su ekar yam na yanthali machine na government gi mathoni madu da kai su akai belete adubu mara le khang na adubu tau dan lai adu moi changsil laga arm group man tau ba su moi mathau na tu lam chim bedu da kana ko ma community amakakna la na lo khradi issue si problem na thaina laga hoji communal line da thokradi haiba manipur sida hoji phong sana kangrup ani gi leiriba issue sida muga hena mu chau thok lagadi akhoi punamak thokliba community irang thokliba community singse hoji mo anabu thoksu wah de kana no parjani duga thon mena kana thon de responsible lo wa hitaba group sina thon batabni masigi hojik pa mambo hojik thokiba issue si responsible lo wa hitaba group sing sina muga asi je koi tawriba punama si group ani dira understanding propong hamdadi akoi kangrup ani gi muga communal class tho abusu yam yabagi lambi amaka koi ujai masi kumbarom da koi sang bi chumwai aduga makata na mathau ne tabada mathau ni ne tabusu ai tawaning de aduga masi arambasu moi ki pupi thaba farm house haba sisu ai makata na sahaning de marandi government ge ya ki ba lei rabani na maduda koi madu ki principal de lepio aduga hariba hujik lei riba issue sida arm group man akoi responsible oire na lori budo phongna mo hari budo su abaram da phattabo bu lok thokna bagi da akoi tawkhibani hana mo ne di khalam bi ai adu afaba thawak to budo da phattna lokhiba mi le ragadi odu problem thokne ba ko aduna phattna thokada ba mutu da afabaram da kok chungsin na bari chungani khali adu yaragadi public na masidi di hoji nan government na authority oiba concern oiba area adugi responsible lo da mi ko aga masi hanna thada na ba lokhiba madumak se hoji ki civil organization sing chu both side gi community sing se amuga phamin na masang ne ba phamin na ga ai punamak ase afoba thawak na te masi punamak se koi hanna koi nang su mang bani ai su mang bani masi bo popi thaba thawak sing se koi chathaba si chummaroi masi thadok si madu muhutta koi kidu sigi na ai chungsin na ga kangrup ani gi oisu atopagi manipur le riba kang olmak oisu phamin na ga masi ro puthораga aforum be sakibun chunguni khalleba ko aduna tadi hojik leiba hojik madu khun haibasidi kaino hojik government na recognize tawdaba khul oiramba taragadi madu khun su oiroi aduda khunnin lowi account to bi aroi adu hariba ke songlung ase ekoi government gi gazette leirabra ke gumba leitadi madu village ne na account to riba mya village ne na claim to riba mya aduga ke songlung gi village mai thai have su langani aduga ekoi khun mai thai have su yaroi maramdi madu khun oidriba government recognize to utradi aduna masida akoina government sina masi kumba tungan mo khun tariba punama se aduna ni manipur da ji problem tho ise mafam bayang khangdana sum panglei leiraba kanalo khangdaba karambe karai gi lakpadu khangdaba asi punama ki asoiba community tungan be singsin panglei leisinba amagi su ma oisnu akoi gi naga oisu khunna tabra panglei leisu yaroi koki su khunna tabra khunne leisim su yaroi any community masida koi yengmata bani ajuna masida issue sida ji ban tawgani amma tawni masigi ke songlong se farm mai tharu bagi damakta ekoi gi community amaki challenge tawbani arm group amasina na arm group mana maju counter tawni khonni habiro mede sangsin naraga di masi koi manipur si ingna ta masu lebi aroi hairi bonu si chana na lei minari ba community sing su amuga problem thokini matam amada khoi 1992 93 94 swaisida akhoi community ani gi su ujik lei ba community ani gi su communal class thokhabani maduda thokibida kana gi mang ba tongba
loin maki mangi ma ani maki stong amorete misam sing si ki banatana mayum kai mangki banatana atai leite madu repeat to have sidi asing bagi popi thawi mam degi masi community thoraga both side community da innocent wagda bathawa innocent sigada bathawa do arm group sing sina masida influence to biganu haina di both side ta pin to ningi aba jup jiso pin to ningi adu asum side le riba kango magi arm group sing so masida akoi kok thadanaga ama angam tanabadu tawrisi adu mutta nungsi sanana kaido akoi misunderstanding thoktanaba tawraga tung koi nungsina chapminabadu romda chapasina manipur gi damakta an khaknatana laiminariba community anigi future gi su leimina si habaga ai hambraund thamjigi yam phasaba point uzana thambi khogi hairiba hujiki wafongi ke khogi songlung part 2 village simaksu masi government ki ayaba recognition do yawra kanda sem khraba aduma village la haiba sim so han bada masigumba akogi mathong muram ikhang khangduna macha mayam ama siki koi series of discussion mayam am tawgre village masik mayam hengalakpa illegal immigrant gi sigi relate tawna chauba sina koida issues ama ka oirakpa state asida si wafam am leide duna simaksu achobu wahang ni hairiba village simaksu masi akogi mafam marang khangna government ki ayaba yauna masi se leideba village laiba potum su leide aduga ZUF na lakhaleiba khongthang si pupi thingpagi asing khongthang si yamna akoi appreciate tawpham thokpa acho aphaba khongthang ama oiragasu masi gi daita lawpham thokpa marudi government aduga mamang da su government ka yanaba ama leikhiba adugi terms and condition do leikhiba maramna makoina masigi thaba horak matam da initiative laudaba na makogi failure do makha tana chathara po form se mem oide district administration ka dauri DC ka dauri SDO ka dauri si wahang se mem hangaga labne overnight ta haukiba yaw jam graba acres and acre tha ki baduga popi mem do akoigi mitna kupada hekta hauraga kudak to oikiba nate madu singdo kari gi yengsil haude haiba wahang achau ama so koi hangduna leiribani aduna khongthang ja afaba khongthang am oiraga su lona thingkraba sing mulal hau kangbu mana pakhal liba khongthang se ta seng hairagadi daita sidi onana loba haitare government pai gada khongthang du matang jana mafam matam jana paikhatram dana duna sigi against amung suga government of India ga suga da suga leinari ba duga UPF ka keno ge na akoina mu pakhom mu pirak pa sidegi matang thoklakpa security situation thoklakpa daita punama violence holak matam na koiga pugadabni kaina singma mayonam do onsin rakadabagi aduga violence holakpagi community tension sagan arakpagi pot amak lakpa taragadi matusu achogba issue sam tholak taragadi yam laibak thibu oiduni haiba ofam sejan thambire ai oja kapurdang lakjige oza ZUF ki khongthang se han bege oina oza gi mota kamain thambine kai habini oza basi oza mai borna yam phaja hai re oza mai borna marik sumne yam phajan thambi re tasing nadi masi government of Manipur amadi government of India na tawgada ba gi mathau ngakani khoi gi poppy bu thingaga su poppy plantation to basi masi na state asi khaki natana country asida yamna saw sai cheng ama khoi gi mirol kaya generation kaya mut pa yaba mulak pa yaba adugum bagi aki ba malai banina ad hariba asigum basi thingba masi tawhanda ba hai basi di government of Manipur and government of India makhoi gi kainoni ad masi kadai dagi horak pano hai basi SURBALA aikoigi illegal sing masi illegal khata haining dre idi hojikti mardi kaino 1951 mamang or 1961 mamang dagi leminarak laba coexistent wena ko ozamai bo punna leminarak laba aikoigi jilina wena sarau moro una dana leminarak laba aikoigi 51 mamang or 61 mamang da leminarak laba aikoigi cookie silana singse makhoi su anova sanga iba illegal immigrants sing anova sanga iba narco terrorists sing si makhoi ga sum khusam na chatpagi ponama ka iui ipun punna satmin naraga thabak si tawmin na ba poppy plantation oisanu or any Manipur da thoiba khoi gi thokan ning da ba crime kaya si tholak matam da makhoi so sum punna satmin na bagi ponama ka sum iui masi thamoi songningai aduna masi kadai dagi horake na haiba matamda aikoigi sarkarna matam sana tawbi hongdaba aikoigi forest sing si
तसेंगना हायरबदा अइना बसिदा पन्निंगबा अमखगले सही लिसिंग अनि अहुम हेंगा पुवारी लेबा निंथौरोल कया दा अखोइगी मैतै किंगडम की मखादा पालकपा मणिपुर से यामना नुक्सी जानना लाई को मैतै निंथौ कया की निंथौरोल कया की मखादा पानमिनरप निंतगा मणिपुर से यामना नुक्सी जानना लाई कोएक्सिस्टेंस ओना अखोइगी फुरुप जाति मचा मचा सिंगसिगा अखोइगी बिग ब्रदर ओना लेरिबा मैतै केनोसिगा याम नुक्सी जानना लाएबा मर्कसिदा अखोइगी नुक्सी जानबा असिगुंबा कायरइबा कया से मसि कदाइदगिनो हाइबा मतमदा इरमदम अइना लेरिबा हिंगिबा मणिपुर से अइगी मणिपुर ने हाइबा ngamaktaba मणिपुर से अइ मणिपुर कायबा यारोय अइगी मणिपुर कायबा यारोय हाइबा सिंगसी फोबदा एक्सेप्ट अखोइगी बिग ब्रदर ओइबा मैतै सिंगना मिटकुप खुदिंगी लावबा खोंबा मसि नतना अतै अतै जाति सिंगना फुरुप सिंगना अइगी मणिपुर कायबा यारोय हाइबसी लावबसी इउरते मसि मथामोय सोकनिंगाय अदुबो हौजिक नुंगाइबा हाइगद्रा नत्रगना अमरोमदा येंगुरगदि अमु मसि थमोय सोकनिंगाय ओइबा अमरोमदा येंगुरगना अमु नुंगाइबा हाइना हाइबसु याबा मरमदि करिगिनो हाइबा मतमदा अखोइगी सरकारना पाइखत्तिरक्तबा मसी करीदगिनो ना हाइबा मतमदा ngasi फोबदा एमएलआर एन एलआर एकना बाउंड तोरगा हारिबा लो असिना लेबदगी अखोइगी निंथौरोल कयागी मखादा पालम लबसु सिंगलै सिंगसिदा काखलगा मैतै सिंगना मनिंग तोबा ngamde तौगे सु खंदे मरमदि करिगिनो ना हाइबा मतमदा अखोइगी ब्रदर सिंग अखोइगी येलहोमी कया मखोइगी थमोय सोखिगदरा हाइदना ngasi फोबदा चिंगदा हेक्टर काखलगा अखोइगी कनोने हाइबसी हाइबा लेते मैतै सिंगना मरमदि कइनो इमोशनली अखोइ नुंसिननाबगी सिंगदा लेबा तमदा लेबा अनिसि पुल्ला कांदनी मणिपुर ओइगदबसी सुरबला को अदुना सिंगनी तमी अनिसि नुंसिनना लेननाबगी खोंथांग से एज ए बिग ब्रदर्स अखोइ मैतै सिंगना सुम तौरगा लाएन खल्ली करिदगिनो मसिगी खोंथांग लाइसिंग असि ZUF ना मखोइगी मथौदी नतबा मरमदि मसि गवर्नमेंट की मथौनी एन ngasa हाइजगिबदो पॉपी प्लांटेशन मुथत्पा ओइसनु नत्रगना हौजिकी मखोइगी कनोसिंगसी तौगदब थबकसिंगसे गवर्नमेंट मथौनेबा नतना तौखलइबसि ZUF ना तौखलइबसि करिदगी लापनो हाइबसि अइ खितंग थमनिंगी मरमदि कइनोना हाइ मतमदा मसि अखोइगी सरकारना अखोइगी मतम मतमगी सरकारना मतम चाना तौबिरक्तबा पोट खरा लई सुरबला कुकी सिंगना मनिंग तमहलकपा हौजिक नागागी इनहेबिटेड एरिया हाइबताई अयाम्बा अदगी अखोइगी कोमगी ओइसनु चिरुगी इनहेबिटेड एरिया चिरु सिंगना ताजरकपा आइमोल सिंगना ताजरकपा अदगी अखोइगी सोथे सिंगना ताजरकपा इवन अखोइगी कनोदा अखोइगी लेमटाक एरिया दा चिरु पार्ट 2 काना लेरंबा कनोसी मसी याम चावबा क्लास अमा थोखिया ओजामैबो मदुसु अखोइ कुकी सिंगना नमना डोमिनेट तौर लौसिलकपदगी असुम हाइना अखोइगी जाति मचा मचा इंगना सिंगना लेजरंबा मयाम से मखोइ मखोइगी इनहेबिटेड एरिया सिंगसी हौजिकसी खाक लेतना कुकी ना थुगायरपगी पोट मखक उइ मसी कनाना थिंगदगे नाय मतमदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अदगो गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना थिंगदबन सुनिको अदुर मसी मतम चाना थिंगदबगी कनोनेबा मैरी नेबो जमै बोल हौजिक लाइसे मसी मतम चाना करिगुम थिंगबिरमबा ngasi ZUF ना तौरिबा मखोइगी इनहेबिटेड एरिया दा कुकी सिंगना मखोइना युम साजिलकपा विलेज ता सिलकपा अमदि पॉपी प्लांटेशन तौसिलकपसी यारोय मसी नखोइ खुदक्ता मसी तोकदबनी हाइना तौरइसे मसी तौफम थोकपा गवर्नमेंट तौबिरक्तबगी पोट अमा खंगनेबा अखोइना ngasi उबा फंगइसे को अदुना मसी पुनमक्सी मतम चाना चाना अखोइगी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अमदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मसी पाइखलनिंगी मरमदि कांग्रुप मसेलगी मरक्ता क्लास थोलक पाइबसे मसी याम तोइन थोलकिनी मरमदि गवर्नमेंट मतिक चादरगदी गवर्नमेंट ना मसीगुंबसी सिगुंबा कयासी यारोय अमगी एरिया दा अमन क्रॉस तौबा यारोय हाइबगी हाइबना चिंगबा मसीगी अथिंगबसी थंबिद्रबा अमदि अखोइगी कुकी सिंगना अखोइगी जनरल सिंगसी कोकथोगा को मैतैना काखलगा ताबा यादबा नागासिंगसु संगसिलगा ताबा यादबा मखोइदबु विलेज ओइना ताबा याबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अखोइगी कनोदा गेजेट यावबा हाइगद्रा अखोइगी गवर्नमेंट की कनोदा यावबा मफम सिंगसिदि यामदेबा अदुना
ngaktaneba hoji cookie singna illegal oina makoina jungle singsi koktho ga ta silai di wazamai bon madu ngaktaneba haidi village oina recognize or government masak khanglaba village oina leiba sidi khaji khaktaneba aduna nga sai haibi bado wazamai bon haibu dai sumamgara an khali madu subject to correction ko hariba ke songlung village se masi village government masak khanglaba ayaba piraba village ama oibra oidabra masi musu yamna aikoi khangba darkar lei karigumo oyam dragadi makoina ZUCM te claim toriba blame toriba makoina hariba aikoi gi village thabire na makoina blame toriba se blame tobagi mahutta makoi oina punishment phangpham lei baramdi jungle haujikti prithvi pumbana prithvi siga inga sa hongakpa khal kairakpa ko अखोई इकोसिस्टम कायरप कया सिन मरम ओरगा पृथ्वी सिदा असाप की सांग सी हेलक्तना अखोई सी हौजिक सी 500 years यौद्रिंग द मियोय बजाति सी पृथ्वी द मुटपगी अकीब लैरबन असिगुम बतान कक्सिदा जंगल अमा कोथोलगा विलेज तासिन बाय बसिसो याम लुबा याम सावबा पनिशेबल ओइबा पोटमन अदर मसिसु येंग बदरका लै के सोंगुंगसी मसि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज तोबा विलेज रा हाय बसिसु येंग बताय करिगुम ओरमद्रे और मेन खल सेबा और मगसु पॉपी कल्टीवेशन तो बसिदी असिदी आने यादे मसिदी आने यादे पॉपी कल्टीवेशन सिदी मसिदी मैतै न तौसनु अखोइगी मरिंग न तौसनु तांखुल न तौसनु कबुइ न तौसनु मसिदी यादे अदुन अमरोंदा मसिगी गवर्नमेंट तौगदब पोटसि तौदबनिना मतम अमा अखोइगी सरकार लेरिंगैदा खरा अखोइगी तौरमि को वारोन ड्रग हाइन तौदना थुगाई खोकाई द खरा तौरमि मदु अखोइ फयेन सुम खल्ली अफब तौरपदु फयेन खल्ली मदु मदुना अखोइगी जनरेशन कया कलकनी जनरेशन कया मांगन गिबे याबा पोट नेबा मखोइना तौरिबा पॉपी प्लांटेशन सिटी को अदुना मदुगी पोटो गवर्नमेंट गी अमरोंदा ZUCM से होजिकी आम कनो मनी मखोइना मखोइगी अमरोंदा मखोइगी ड्यूटी नतेना हाइकी बसि मसि याम सुमनी तौबदबु अफब थबक गवर्नमेंट तौगदब थबकता मखोइना मतेंग पांगबनेना खनबसु याय हाइदि पॉपी कल्टीवेशन मुथत्पा हाइबसिदी मणिपुर की येलहोमी अमदी लगिब फुरपुना बना पाबा पोनी एक्सेप्ट कुकी नतना पॉपी प्लांटेशन बु तौरिबा कुकी नतना अतोप लैरिबा मणिपुर की येलहोमी जाति पुनमगना फुरपुनमगना पॉपी कल्टीवेशन मुथत्पा हाइबसिदी पुनमगना पामे खली जमाई फोन को अदुना गवर्नमेंट की सपोर्ट ZUCM न तौबने हेदना इदि लौवेबा खर मतेंग पांगबनी हाइन लौवे अदुबो तसेंबदि मखोइगी ओइबा ड्यूटी अमदि नते मसि गवर्नमेंट तौफम थोपनी अदुना मसिदा मसिगी मखोइना ब्लेम तौरी बसिना मखोइगी विलेज मै थारे हाइबनी ZUCM न हाइरिबना मखोइगी विलेज नते लौतांग संग पॉपी कल्टीवेशन तौबदा चंगबा अखोइगी मचाक सिंग हाइबा तारे हारना सिंगबा नत्रगना मखोइगी तुल सिंग अदुमाइना अदुगुंबा थंबा लौतांग संग अमनी लौतांग संग खरनि मै थाबसेना मखोइना याम क्लियर ओइना हाइरि मखोइ चेंदे असा ओजामाइ बोनो सो हाइबिरे ZUCM नै खोइना तौब नत्ते हाइबसि मखोइ चेंदे मखोइ लेरि स्टेन तौइ अदो कुकी ना मुक ब्लेम तो कलेसना नसाइगी विलेज के सोंगलुंग विलेज मै थारे हाइबनेबा मसि कदाइ फों सुंगे हाइबसि सो गवर्नमेंट अमतंग अको अथुबदा येंसिनबा म दरकार लै अदुगा विलेज सि ऑथराइज अखोइगी गवर्नमेंट ना अयाबा पिरबा अदुगुंबा विलेज अमरा नत्रगदि मखोइना कुकी सिंग तौरिबसे मखोइ ओना पनिशेबल ओइरकनी मानि जंगल कोखोगा अखोइगी विलेज तारमबगी मखोइ पनिशेबल ओइरकनी मसिदे यम नोकनिंगिबदी नाम खतन नाइरी ऋषिकांत की मिहा अखोइ थमोइ नुवाइते अखोइ थमोइ सोई मणिपुर से इंग सिकना हंजिल लग्नबगी दमकता अखोइना ngasi फौबदा बिग ब्रदर ओरिबा मैतै सिंगना ngasi फौबदा कांगलुप अतैदा सोकदबा तसेंग हरबदि कुकी ना ngasi मखोइगी लोकटांग संखर थापदा मखोइना तौरिबा टोटल शटडाउन काइना तौरिबसे अखोइना मे 23 मे 3 दगी ngasi फौबदा टोटल शटडाउन तौबिए ओके सर याद्रो करिगिनो तौद्रिसे हाइबा मतमदा लैमिनरिबा फुरुप सिंगसिदा सोकदबा इकोनॉमी दा सोलकदबा लेबाक असिगी इकोनॉमी सोलक मतमदा अखोइ पुनम वामिनगदबा मसि येंगा कांदा मैतै सिंगा थमोइ सोकपा ngasi फौबदा हौखिबा लान मैतै अमदि कुकीगी क्लास सिदा को मखोइगी द मत मिसम अमा फौसी हिद्री ओके सर थमोइ सोकना सिरिबदि मैतैगी ngataनेबा अदु फौबदसु मैतै
big brother or the Maitai Magi Roy Pista Hanzil I quay 51 gi 1951 or 61 gi mamang da lerak labo cookie sing da khoi sili naw sing hana gumna ko existence oina khoi leimina rak labo do nungsina leimina se na khoi ngasi phok da madugi da makta message people lepte ba okay thank you so much masida thamoi soi badi risikantana handak magi nupi gi banakta chalam ba sa masi magi nupi na plan toraga cookie na haron sing na magi nupi da toraga plan toraga ko holaga hatpa man ba pot khare yauri ba ko masida peace ki khongthang am la abra haina leram base la ambe if risikanta si changame kari gumba hapiram draba mabu ningthina makhoi gi ningol lori bani maitai marakta kuki ningol mayam pali bo do maibo ngasi phobada matuna ma sokte ba mandi kari gi no nungsi ba amakhak puro pa yabra haibasi da maitai na sangsili ba kari gi no risikanta si Nepal da lejaba masi magi nupi bu phone toraga ko holaga magi family magi father da phoba khangalam da ba ko kaim toroi lao ningon akhoi gi ningon lo bani na kaim toroi akhoi gi naron sing na so haidana salami ne ko silami ne ba masi ningthina kari ba thado pirama ba akhoi peace handak akhoi na peace la arani ne khalam ba se hena expect to be ko okay thank you so much yes yeah ba aduna ma hat ki ba se masina takpadi cookie singna nasisu lamgi damat lalong leptri hai base masi ekhoi ure okay sir masi ekhoi thamoi soi man ekhoi na pami ba samsin ningi lo jamai bol 20 km samsin base makhoi masaya ningdre okay sir thank you so much kina moi lan solution ba pamdri moi lalong gyat base leptri habani aduga khogi ujiklai di ba potsi wangfongi ke songlung village part 2 da thokiba thodokasi tasengna government na lokhatpam thokpa makoigi initiative to moi lawga da failure ba jamai bon thambi ki agreement ama sulaina ki masi yengsin begi tharoi hai begi du kadai chatkhrabano madu kada effectively how effectively government yengsin ki bano dc ka dauri dc administration ka dauri sdo mayam lai riba sing ka dauri makoina tharak matam da nongmada hingam da tharak hekta chaw ki bana te popi sing se kamain ta howi hai begi wahanga chawam chu lere aduga oza kapur ki sam phajaba point da hai riba hujiki songlung village si masi has it been recognized by the government of Manipur government ki Manipur recognized tawkhrabra maram demuk sida akoi gi huji keno UPM na mugla isi hairiba khunja sing kida chatharakpa popi thabadudi keeping aside nakanda bu thamkhrakan it's a criminal act ni masina masida yamna otpi nei bibege adom da puthora kanda makha taba further security ki situation da violence holakpa tardi punam ki daita se JDF na pugadam ne haba choba blame am smokoi mataka thangalai aduna sidai da daita lawgada basine lawkham thokpasina government lawdra kanda akoi gi lona thingkraba adungba lal holpa ma oiriba JDF na chu khongthang je paikhalakpasi afabo oitaraga su kun appreciate tawningai oitaraga su akoi local community mu social harmony da asi kairakadra habegi yamna mi painingai oba potu su akoi gi anbe round oja mai bonus thambi ke oja santadam lakcheng bi oja gi una JDF ki khongthang si kamaina ubi kamain thambi ning oja karibu hai dono gyan ta dre hai de karibu hai dono gyan ta dre de JDF na mai tharu re amaduna government complaint tawge leitana magi ngai gi FIR file tawdana kotana tawge leitana property damage tawe adu tawe adi moina blockade amuk tawsale adu koi masen funaje na hai bisi hanjan funaje na hai phati phatam ne ngai ke ni ko yana bama porakna ba room amta leite ba adum arrogant yam oiman bagi amasu arrogant oi saka su arrogant oi government da su ngai gi ke ni ai gi mota di naga gi jaga jerolong gi jaga cookie gi jaga maitai jaga hai bisi high rate amne masi high room thok ta rank khale ai hai ni ko ngai gi adu da ngai gi jerolong ichin naw sing na khunda jaga ni hai di towan wari amne adu lam da di ai gi lam ni ma gi lam ni hana nationalism da community ki nationalism sagarna bona da lam si attach to san base masi pati sima thamjage aduga ngasai gi jarlong na tori poche ai pati di hai roi to do lo si khutta paisan base si gi di khara kai ni ko hojik lei ba manipuri position si ga lei ba situation si ga yeng ta ga di ngasai gi government gi through da khun gi ning thau sing tuna hana ek to han ni hai tare wari bu ko sai mamang da kenon to gre na koi gi tangkul food lo na isan ke kana ga tawgre dana ko koi gi government da memorandum pi dana ko dana du to ada to wena tawgre dana ko dubo among di yani ke sukai da jani government na mathau to tam ni na akoi na kusi to ne ha da
थोदोबगेसु अकाय लेतबजानी अदुगा सरकारना मतलब साना तौबा तौदबगी वाफमसिदी पोपीदी सरकारना थिंगमोय पोपी थाबसे मरमदी इफ लीगली थारबौदा मादी लीगली थाबता बौदा मादी कइनो हैगंदा ब्लैक मार्केट मागी लेइबा वैल्यू से मार्केट वैल्यू सिगा अखोई मणिपुर लेइबा एनी फार्म तौबगी पोटेंशियल वैल्यू सिगा अनी सिगा यामना कनोनेबा याम लापनेबा मागी इनकम से अदुम ति लापने है तारे इनकम से को तो इनकम से लापने ने ऑप्शन लेइतबनेबा अदगी असागी अखोई मणिपुर होजी ट्राइबल ग्रुप खरना अखोई मैते सेंट्रिक कहनी को कोई हाइरोदी मैते ना कम्युनल ओइबने हरकने को तो वो आई मोतदी मैते दा कम्युनल ओइहनबगी पोलाई सिदी अयाम मतमददी स्टेटमेंट जिंगुननी हाइनिंग एबको आई वखन को अदि कनो ओइदबा यामना रेस्पेक्टफुल ओइदबा वागांग मतमदा को यामना कहनी अखोई अखोई मसेंदसु अदुम एरोगेन ओइना गांगनाबा अखोई मैते मरतसु खरा यावरी ऑर्गनाइजेशन खरा को अदुम याम एरोगेन ओइबा हाइतारे अदो यामना फुरुप अमबु हेक्ता पुंगसेले चैबा फुरुप अमगी मथक्ता पांगांगबा सी पोचिंग से यारिगै तौरोइदबनेबा अदुगी लैरिबा स्टेज लैरिबा मरक्सिदा अखोइना होजिकसे पोपी तारोम एंगल दा लाक्ता दे अमु युम मै थागेबा खोटकेबा तौरिबा मयामसिना अनदर न्यू कॉन्फ्लिक्ट ओलकद्रा हाइबा पोतुने अदो मोय ngasi यानाबा मक्ति न तमाले नसाई कुकी इनपीगा यूएनसी का फमिनरगा यूनाइटेड नागा काउंसिल का फमिनरगा अंडरस्टैंडिंग अमदी साइन तौना माले अदुददी अमुका ZUF तो याउदे ZUF काउंसिल ग्रुप तो तोंगाना ताबै मोंगने मोय जे होजि उलै जे मुको अदुगा नसाई पीसफुल कोएक्सिस्टेंस लेबा कोटपा अदुदा हाईवे वानी को चिंदा हाईवे वानी काउंसिल ग्रुप तो याउद माले अदा नसाई NSN UNC का तौनबा एग्रीमेंट ने अदुना हायें कनो ना ZUF ना मुकरी हायका दोइनो अदु पोतुनी लेइजे अदा आइना आर्म ग्रुप मैम से थमजनिंग सिदे को नोइगी साइगी मैतै सुमंगाई को मोय सुमंगाई अखोई वाखलोन दा चटप तारगदी मणिपुर से हम पिकपल लमनी को याम सेंगना हायबदा को दिल्ली दा नॉर्थ दिल्ली दा साउथ दिल्ली बो चटप कांदा टूथब्रशपुर चटप दा का ओइरेबा काम चावगे से दिल्ली से को अखोई से इम्फाल पिकखरबदि दा पिटलाव किलोमीटर सुजामपुर बो चटप दा होरेना लके हारमगा मी तरा उनरगा हलकपन नंग जगह से अखोइना खुलाई पाइसलगा अखोई आई कम्युनिटी की वाखलोन सागला करी फंगदोइनो सिने आई गावरजिने को मोइसु बंगाई जुफसु मंगाई जरलोंगी होय कम्युनिटी सीदनबा कम्युनिटी हिंगनबा अदगी कम्युनिटी की कल्चर मांगदनबा तौबदुना अमनी अदगी खुलाई पायगा कम्युनिटी अनि नोमै कापनरगदी अनि मक्सिनी अमदुसु सिनी आई हाइजे को नोमै मरु एसे ममिंग थादबनी शांतगिनी ओजा माइबोन गिनी ना ओजा केनोगिनी थारोए बको नोमै मरु जे पायरकांदा अगोन पानबजे मोन पानबजे आहान मकापन जोय ओइदेनी आहान मकापखि मीदुना मी तरा हातो मे अमदुसु दुम येगनाबगी लालोंगदा दुम लेरनेबा तौदोइ थबकसे को अदा आयन थमजनिंगदी सुगुम मैटर सिदी आर्म ग्रुप ना मनुंगदा सुदुम मोइना खुलाई पाइबा अखोइगी कम्युनिटी की ओइना खुलाई पाइबा तोंगानबा की कम्युनिटी सिदबनी आई कम्युनिटी की हिस्टोरिकल मयाम सिंगाकना बहोनाबदा अखोइ लाल होगिबनी खुलाई पाइगिबनी गवर्नमेंट इंडिया वारी सानरी यादी कम खुलाई पाइबसिंग सुदुम पाउ फोनरगा CSO की टाइप वारी सानबिउ सिने हाइनिंगसे सिमदि याम कन हाइनिंग हाइ तारे को इवन केनो सुमाई ओजे लेइबा कंडीशन सिदा एनी लान होसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वारी सानद्रिङैदा मागी नेशन अमगी ओइना वाखलोन लाकपनिना मसाइगी होजी सिचुएशन सिदा जायलोंगा केनोगा समना हाइबदा KRA गा नत्रगा केनो गा नत्र अमगा नोमै कापना कई फंगदोनो यूनाइटेड नागा काउंसिल की मसाइगी मोगी NSN आयमगा ZUF का नोमै कापना कई फंगदोइनो आइदि लेइबदि मणिपुर मनुंगदा लेइदोइनी नोइ म्यामना लोइनमक मणिपुर से गेनरजे हाइ तारगदि अखोई मैम से चाखुम ममदे हेन फंगोएबा तो चाखुम दंग फंगतादि माना nga थोंगी आइना कांसोइ चारे माना फुटलगा चाय आइना ओक लोय अदि माना येन लोय लोय खंगनरने अदुदसु दुम अखोइ दुम खनाबै फेम दुम लाकनेबा अदुना कानब फंगोय वांदा सिगुम इशुदा पोपी थाबसे अखोइ खरा हंदसी सिगी जगह से तौगुम सि नत्रगा ड्रग की ओइबा केनोसी अफबा मेसेज अमा पीसे हाइदा अफबा पोतुदी मीटिंग अमा कॉल तोबिरो कोबिरो फमिनरो वारी सानबिरो नोई कैम्पता सागेरा अमगी कैम्पता सागेरा खुरा पाइबा गातनी चमिनरो वारी सानबिरो नोइना खनरगा मखोइना खनर कांदा अखोइदा प्रजादा अवाबा ताएबा हुजिकसे येंबिरो अखोइगी केनोदा जायलोंगा जिगी ZUFC गा मोइगा तौनाबदगी हुजिक कोतुना लेइब्रा लेइतबा क्रम गानी ऑर्गनाइजेशन नो खंगदबदुना हुजिक 24 आवर शटडाउन हम लौसले को अदुना कांगपोपी CSO मैम पुल्लगने हाइरी कुकी इनपीगा नागा काउंसिल गना अमु
agreement ama sign tawnare peaceful coexistence laidoine na aduduna mu kotu mu yaudre ado victim duna kanana oire Imphal Valley de leiba every community Imphal Valley hai je poche hojikti Chochanpur su yaure ne ko sidagi phawra chalabani poche moi loi sok to ne ko adagi sida Kangpokpi da ban tawrabni na miscreants kara dum thola ni lutpat tawba natraga pesa khaiba engal pagi problem ma dum soi da bi leani aduna mangja bisi kanano noina mayam sina khulai bai basing sina tawba matam da praja sida summe ba phati so sumdong sumdene ba aduga kangdi kangoi ba phati do hanjan somadi saga kane ha wan dai hani sina ko ado community ani gi phajaba nuksina badu asai gi leader sing duna nuksina na leibina na ba sinbi wa habane da afaba thabak tawse habane ba afaba thabak tawda yadre ai ta di statement thokpiro warning pbu khun adugi lekai dugi khunjing do kobiu government da su tonari ba group ngatani manipur government da central government da su chithi biu akhoi si manung da si pochi lokthok piu natradi akhoina angam ba sakti da akhoi gi praja da cso ga tawraga akhoi step logani khot kane na tawbiu adu natabida sagi am to am nomai du nomai tawna ga di madugi mangja du di akhoi puna wang thengna gani masi ningjang biu ko kukinaga conflict ta mamang da December da kaino akhoi gi sida sinamkunda bus ama indha du da meitei masa taruk tre yaw rimne meitei kumdaro ha du da nakanani maya ida ma leitaba mitei chapine ba ade mana ai mitei ni ha de ai happy da dra na pakhat patagi kumdagi dam ne ba ado indara ga ne di mitei su sire jalongi akhoi gi jinau su sire ko na di adu conflict na chau thore huji pho dum leiri sine ba khoi adu kau da bi de ko aduna khana basi phatte yari gai di wari sana ba pai adu yam erogen oira ga di khana to bu pai khana ba di preparation for war is another means of preserving peace ka ne ko lanji tawgadaba leita di aina khuta na phai ha su lan madi na teba adubu apik palam sidedi pik krabalam sidedi akhoi masen amaga ira lai pau bono ba yam sidedi amaga bevar tona ba amana hai amana ta ba tawba yaro ya poto tawdaba adagi tawgani ha ga di akhoi na su khara handok ba ai ta ko kamai tawsige akhoi si local area develop tawna ne ba paisa gi matang de ne ba tawnari me am je popi tha ba ko pen tawise ko aduna masi munna khanbi raga tawbi wena haijani aduga government na matam kuina yang pa yang to ba hai du di me am loi khangna ba tani sakar da taina ba khona ba bu kaino hoji FIR ambo popi si mafam da sugum popi tharam bagi FIR tawre su leite yum mai cha ki bagi mai tha gi bagi CC gi group ta moi mathak ta sina lit tawra ga tawam ba thabak tu gi FIR tawre ha su leite aduga photo da di khulai bai ba khara ga itai ma ha da ine ha da nu pi khara photo da di u bo wi adu du na su moi na se FIR tawdra kai tawram no moi ma se na dum manung da pung da mungna ga leira bra the law of the land je prevail to on ge ai tar ga di peaceful coexistence lai je ha di law of the land je prevail to on ba chang ye ba ko sumain tham jage okay sa law of the land se maru oi the law of the land se ka isam samna da ba maina to ba mamem ka u se masigi post ne du ka poppy plantation si recent years laida ya major issue ka state sida oi rabani adu da government na lawga da role sidi masi mai initiative sing kiti mapung phana iro lokhatta be maduna bo mapung phana lokhatta be duna bo laidiba district sing gi amang jo haije ki ba DC sing kadori adagi SDO laidi district administration laidi poppy plantation overnight heka tharaga hekta chawraga hekta oirapna te adu so acres and acres park sana thaba sing do pura na khoi udana loin leira bhe bo hangchi ma swai di yam chaw soide ado ai oza mai bon lak chen oza nang sai habi ki do ja ko yam chuma khongthang oi taraga su tawgadaba tawpham thok taba na taikhala pandana amu कोई इंसर्जेंट कोई आम ग्रुप में सेंग अदुदा लोकल की कम्युनिटी दुका सोशल हार्मिंग दा अकाई बलाकद्रा है बिगजान थंबी किबदो स्वाई की मतंग द हुजिक लैदिबा कोई आम ग्रुप सिंग हाइटर हुजिकी पोपी की थाबगी मतना पोपी प्लांटेशन अदुका पोपी की लैदिबा कोई की लान तंगसिलिबा हाइटर मसिदै सिदा आम ग्रुप सिंग सिकी रोल सिटी कमाइन थंबी निगजा मणिपुर की अपुन सुबरा मसीगी इशू सिदा इन सुम थमजनी मुदी मणिपुर सिदा जे चनरी बसे अखोई आम ग्रुप हाई जारे को इंसिसी मियाम से मसीना उजिकी स्टेट गवर्नमेंट ला तौगदबा अदुगा लो पाइबन तौगदबा तौइदबा असि अखोई असि सिदा मक्का कनति के हाइनी याव सिमगुम्बा उजि पमांबो you power FC excise department of Havani aduga horan postai aro thum puba khopa ha singmala ro masing si phaba na nap na pha kan na pha do ni custom na pha do ni aduga
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯦꯟꯕ ꯆꯦꯟꯗꯕ ꯑꯁꯤꯗꯐꯥꯎ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯣꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯝ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯥꯔꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯚꯥꯕꯇ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯥꯝ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗ ꯐꯥꯝ ꯍꯥꯎꯁ ꯈꯔ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯪꯂꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯈꯔ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯨꯞ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ KNO ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ UPF ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ UKNA ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ NSN IM ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ innocent ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯕꯤꯔꯣ ꯕꯣꯠ ꯁꯥꯏꯠ ꯃꯣꯏ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯄꯤꯒꯤ ꯁꯨꯡꯅꯨꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖꯗ ꯐꯥꯝ ꯈꯔ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯨꯕꯒꯤ ꯐꯥꯝ ꯍꯥꯎꯁ ꯈꯔ ꯊꯥꯔꯨꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯔꯒꯁꯨ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯖꯨꯞ ꯐꯦꯛꯁꯟ ꯀꯣ ꯀꯥꯝꯁꯣꯟꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯥꯝꯁꯣꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯂꯩꯔꯒ ꯐꯠꯇ ꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯟꯊꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯨꯞꯀꯤ ꯐꯦꯛꯁꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯝꯁꯣꯟꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯕు ꯎꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯌꯦꯡꯊꯤꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯒꯤꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯣꯠ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯈꯨꯟ ꯊꯪꯅꯅ ꯈꯨꯟ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯔꯤꯃꯣꯡ ꯁꯥꯏꯠꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯅꯛꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯂꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯨꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯥꯏ ꯑꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯕꯣꯠ ꯁꯥꯏꯠ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟ ꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯗ ꯍꯤꯜ ꯆꯤꯞ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯟꯊꯔꯒ ꯏꯖꯥꯇꯤ ꯃꯖꯥꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯆꯠꯇꯕ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯐꯖꯅ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯔꯤꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯐꯖꯅ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯗꯨ ꯔꯤꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯂꯧꯕ ꯍꯩꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯂꯤꯗꯔ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯔꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯕ
organization ohenningi aduga makha tansu madugumba thoktanabaki khangba ngamba arm group singsu ohenningi aduna masi se edi afaba na 10 lawi aduga hojik tholiba matam masida koina ani sibu khanna sainaba khanna hanningbagi romda changsillaga ngangnaba launaba aduga media da sum tonaba asisi edi appreciate taude aduna masi athu matamda masi thok khibo punama asibu koi phaminaraga ngasima Kangpokpi headquarter da CSO sing phamin nakiba aduga MLA sing responsible ro gana kiba masi punama si mahai yan ba oisnu aduga hoji makha ta na asai shanta na haido koi CSO anina group anigi phamina kiba UNC na phamina ba ado kutu phamina kiba singje masi jati aduga hoji arm group singi responsible lawbane na lawsi mak ja masigi CSO sing lawri badi sando phanaba lawri bado masi hariba kangrup anigi kan arm group sing so madu da idi support to honingi ha ko to yo puno masi koi hau khre adubu lawri ba CSO sing sina jike kutu khangde UNC khangde atopa civil organization khangde masi puno masi jati anigi oiba lawki badi sana sida koi su yaragadi afkhaba oiragadi support to view makha ta na phatan nung na thoktan ba masi koi litminasi habsi ai both side aigi humble request amakak tawjeningi dega manipur interest da manipur gi interest da gi yanga so ai appeal tawningi masi peacefully lebiya na bagi dokta masi gumba phatta tung the future da class le amaka bo nusi chana na leibagi muhta nusi chana leibagi damakta ai da appeal tawjegi na hamlong na tawjegi oza yam phasana oza na thambide ko gi peaceful coexistence tu phajana akoi lehenge hai taragadi ladies CSO sing adagi chief orasu leader sing sina yam phajana makhoi gi khongthang si lokhat per role si phajan lobiba aduga government na aduga state na lofom to ko mayam si lodram dana arm group sing so amada so pungyaw di yausilak pagi pot am khak lakpa sidai sida law and order ga spum chai chai pagi mong ni haidari sida amada so man yausilak pa aduna huzik lai diba phibam sida akoi gi yam kanna huzik lai se akoi gi popi si narcotics trafficking si ki pochima adagi de akoi gi territorial claim gi sai oza kano da lakche oza kapurda oza ni so mang haibi gi do village unrecognized village me mama pop torok pagi me amam su laire aduga huzik se akoi gi mapa mapu gi hak tak gi ancestral gi batam dagi thamak pa haidare si gi lan kano se aina sunya ya dana khunda suna pa yaroi chhajelak pa yaroi ade masida encroach torok pa yaroi be wafam mama dum adum thamilja sigim ngarang nahan gi thodok si ngarang gi thodok si mai len jalem in pui naga sudum hai miyam gi mapam puna thambiram ba makoi gi lam sidai da ane yadna khopchelak pa yum chhajelak pa yar hai gi podam lei aduna swais da oza koi gi any specific geographical area kra hai tare manipur gumba yamna conflict khuzik oiriba conflict ngata impending issues me amna pik than ba aduga between communities hai tare asigi pot sidai da aduga territorial claim hai tare adagi di akoi gi ethno territorial hai tare sigi pochida ai gi ma gi na hakye na kanom tholok matam da akoi mamang da su bam thokare akoi kukina nung da thajelamba ada sida kuki sain tawsilamba kaina between recently naga's in kuki hai tare hujik maitai ga kuki ga kisam chauba kanoma nem dana lagi ngasina amaga hayeng na amaga sigumba amakoi gi ethno territorial gi pochima lakpa particular ethnic group amana ancestral homeland sumaina yamna very specific over geographical area kra claim torpagi asigum state sida toina thokpase kamai thambining oza masi hauzik mamang da sum panagi du da su yaure oza santan panbru du su yaure ai gi habu wakal si khara thadok pata ye koi gi manipur si ai gi ni ai gi community khakki ni manipur si haibati madu yaro hauzik oi riba phibam si adugumba wakhalon du senba furup kayam yorok padagin manipur da sigumba conflict asigumba kanu mayamam tholais ko aduna aikhoi apun bani manipur se tasem badi manipur se hill state ni 4% khak lei bada asina plain asina hill kan khado pa yaba ponate tasem badi hill state haigadam adubu tam ching tam haidana aikhoi gi layambasi sing khaktana manipur oi basu yaro tam khaktana manipur oi basu yaro sing tam ani si pulla kanda manipur gi phajaba beautification ai khoi gi manipur gi satam do
manipur ai si oi doi ne ba adu war ga di singda amadi tampak ta tamda lai ba si jati punamak sure singda ai khoi hauji MLR ekna bound to ba khang de kari ba ka sam aran ba poni masi so adu matam amada masi keno to bi pa ya khali aduna maram waraga ai khoi chalu ba yadraga su tampak si da puna lai minari ba asi so ai khoi asum coexistence wana lai minari ba kano si maximum di tampak si da lai kai so haiti ai khoi asum nungsina na lai na ba hot nei as a big brother inga sai panjari do thamoi khar sokpa ko za san tan so hai bi khre maitai si maitai de hekta communal si maitai de hekta ho ba malan ba ma adu nga sai gi atai ai khoi gi proof sing si gi marak ta gi ai khoi gi thoglat pa se role kaya da gi pen da na adu maina thoglat pa di oi ba aduna aduga last hekta ai khoi na keno to ba man ba adu bu eze maitai mo na so yo zik so some haizari sini ngasi su manipur da pisanji lak pa se ai khoi pami aduga punamang na su honari yen khali as a big brother maitai punamang na su honari yen khali atopa ai khoi proof sing so zik ti yausin bi yen khali adu aina mamang da pan ki ba makhak le ye kano se surbala aina pem da ba singum thok le se na na ji hang bo question so asi tholakini mardi kari kino ai gi wa ai gi ha bo wakhal se ai khoi khara thadu patai ai gi kangu kini aina samna ru kuki na ka to khle bo kuki len ka na du de sum compulsory tholak ta bani madu gi dasa maitai da ta ki makoi mai tha ba ho ba su makoi na ho bani mi hat ba ho ba su makoi na ho bani aduga blame to ba gi haina bisna makoi na sum torok pani adu bu ya de isona ya de maram di kaino settlement zaiti ai se sum ban mai pa ya ba se mang ba ya de ngasi di center na madu khang ba gi center na ngasi di na khoi gi UT ko amadi na khoi gi separate administration reject to re ko reject to ki ba gi port karai khoi sum tare masi sum torak ni khoi khangi maram di oi thok pa ya da ba poni aduna maitai da ta riba da sa se manipur le riba furu batai da su tarwe haninga leite housing jedu eta akoi gi jilengrong ki le riba akoi gi brother and sister sing akoi gi jilengrong gi keno family sing da housing tare kom gi mathang da kom da tarak pe mathang da keno da tarak pe so the da tarak pe ko maitai da ta ki ba matam da mayam puna machi tomin le hi ba ko adu masi akoi puna mak thengna bam darkar le illegal immigrants sing aduga narco terrorists sing akoi hana da ki akoi housing so ari sini 1951 or 1961 gi mamang da gi leirak laba kuki singdudi isilina oina akoi housing so sum leimin na se akoi yai ba maitai gi site gi yai ba atopa jati sing so sum ya birakan khalle madu natabada nafu de state si lorani ming olani pata olani kuki len olani ga adugu manglam du ta honing de ko madu di ada mangda magraw tan ba na khoi gi manglam adugu manglam du di manipur do thok pasu yaroi maitai gi blood ta amadi na khoi gi naga family de leriba tangkhul gi kabui gi maring gi kano gi leriba khoi yellow mi ma'am si gi blood kano si singli da e seli phodi kuki len on ba kai si di mawa su lo de ko adugi sarukti aina haizaning se ai khoi hana dagi leiminarak laba 1951 so adu 61 khara keno leiri adu anyway sanu madugi mamanda lerak laba singdo hoji swing signal leimina se yadri si kari kino sini still mokho mi hat pa mo hori si kari kino sini anu bala long invite to ibrasini langse muka sathe ki jene invite to samana dra surbala ko masi khoi de nuaite ko khwaidagi nongning badi criminal act ne ka hairi ba zedu act na to ko matam dana ma khoi criminal act ne ha ba Ziribam ki hat ki ba mi hat sibu criminal act ne hai bisi mo khoi masana hai gi brasini kuki amatana ai khoi na to riba ziribam ki act si criminal act ne si mo khoi hai da ba kari kino ningthau khong gi maninda pham da masagi pham da thabak suraga le jaba mapam sa micham mari chingdegi kumtharaga mi maitai ahumari leibo ure na kumtharaga hat ki basi criminal act ne si mo khoi hai da ba kari kino magi nupi le jaba thabak to no nepal le jaba risikan ka ngarang khakta ko thoga makoina lalong to ga makoina hat khisi makoi nipa thopane hai ga dra ku ki sing sibo adudi makoi is na tawri badi makoina tawri bada makoina to khudi mana yaba atopa na to ga criminal ne hai badudi akhoi mo lo de haning emi adu no hutadi akhoi na hari bana inga sikna shanti puroksi nukhina bam puroksi har ga di kukina khoi gilam hen basing kukina khoi na control to maitai gilam hen basing maitai khoi control to ge ko
Jelengong gi lam hen ba yaw ga su Jelengong gi lai ba ka no sing na control to suno ba tangkul gi lam hen ba yaw re to suno kabu gi hen ba yaw re to suno ba magi zati gi lam hela pa se magi community du na zati du control to gi ba peaceful se har ga di mai te no ku gi control to ru ba di ya ro ba natro handong na se ha ba ne step se thokre lam se thokre ba lam se sum holier se hi supa punsi supa asum chathra se har ga di lamdam si ut ola kane ba ko ngasi mak hojik nasai gi ZUM na tori ba thodok ai khoi gi cookie ga hojik tori ba kano si ai khoi nuai te masi marik te gi mejau pi ola pi ai masi olam ning de khoi adu di ke do batai makoi so han batai ko any makoi si am group ne khoi khangi ZUM se adu arga su cookie si mogi yam sati bam le maral se migi maral khatane ba makoi thi bai ris makoi gi maral kai dong nung dai khoi gi si ral ne se makoi hai ro ba asida azu ma na to ga de o zamai bol wari sa ya ro cookie na su ai khoi gi iral lai na khoi inhabited area nang area ne ka ha ya phon de da adagi khoi gi Jelengong na so ya si de khoi area ne ha be ade mai te na so si tampak le se ai khoi mai te gi lam ne ha be ade manipur se khoi apun bagini na sai oza santan so hai re na akhoi lam ni ka haya ba po na te ba adu mahut di naga sing na Jelengong na leirak pada si de akhoi gi inhabited area ni akhoi gi likely would akhoi gi ko hingna ba akhoi gi adu gumba low sing ufam ko adu hai ga di ai ba ipa ipu sing na thaina dagi low sing ujarak pa akhoi gi inhabited area ni Jelengong gi hai ba phajai madu yai akhoi ya ninge ba ko aduna cookie sing na so adu di migi inhabited area adu da makhoi gi migi four partner mapa mapu haktak tagi low sing udon le ram mem du cookie khoi ne ta sang ga hekta khoi gi area ne da to ba se adu de khoi so la le na hai ba step kra do ka da bani if asemba Jelengong gi jaga oram magadi madu ma correction to badar ka le ko madu da kari dar ka le khoi government dar ka le rakani ko government gi machinery sing dar ka le rakani aduna asum hai na to ra kam da isai gi asoi ba se akhoi na sipo soi re adu argadi na khoi na sipo soi re ba portula agadi o zamai bon no sinabam lakani adu argadi thabak se mairik te gi maijau bi on ga da thabak si phatha bangam gani adu aina hangning ba question na masu le ye o zamai bon kotu ana ta ba da hek nuai ta ba ngarang na han da ka form to gi ba po ni committee on tribal unity kotu si da yaw se karma tribal sing no kai se khoi yo ji khangning bam yaw re ba Ozamai bon. Committee on Tribal Unity har ga Jelengong so yawpham thok tro sida. Kabu yawpham thok tro, tangkul yawpham thok tro. Cookie ai di masi ka no zo santa ka cookie khaktar semba ka no oram do ma le ko tu se. Man bi kari gi no na hai matam da hojik phaurei ba por se Jelengong ga hojik to no ri ba ZUM ka to no ri ba por si ko tu hai ba kano sima lagi ragadi asida punna lagi mina ragadi thowa ya sina ingalis thokam thokte ba bandi nasai gi hai gi bado akhoi masen sarkar khakta ga wari sadra so akhoi masen wari saraga loisin be ai na hai ba poto adu ragadi ko tu si kana no ko tu si de yauri ka si masi akhoi khangning ba ma question nama khak akhoi gi site gi tawningi aduna Jelengong na aina ga sai hai gi bado ni masi matam chana matam gi sarkar akhoi gi pairi ba singna matam chana yengsin biba da badagi asigum ba khongthang si tholak pane na khali ZUM na pen da na akhoi gi ipa ipuna thamlamba ipa ipuna kano toram ba hai tare dokhon toram ba hai tare ipa ipu singi akhoi gi hingna bagi kano oiram ba jaga sing sida cookie na changsil e ha bagi pen da ba maga loina na plus Nioi bagi akhoi gi mirol kaya akhoi gi generation kaya mut pa ba ko poppy cultivation yaroi mamang da su yana ki ba ai inaki ba che leina sing ba to isi yaroi hai ba ma aduga makoi gi pen da si da ino u ba si Jelengong gi oi ba akhoi gi naga family sing na hana dagi ipai pu ha tak tagi hona leijarak laba jaga ni hai ba poram su yauri bu ko masi khangdo pa darkar lei masi yam phajana khangdo ga adu argadi masi gi pen da ba se atai da so phawra ka ne ba akhoi na khangi history da naina ba matam da Churachandpur area sida kabui gi khunyam leiram ne kabui khunyam leiram ne ko ngasi madu gi pen da bu kabui gi family sing da leiri ba kuki sina tak thok rakhi bane ba ko kabui khulyam leiram ne so ka no sida
Singdagi akoi baside inang nang namaitai gi khunjam leramni surbala kharam khulen inang nang hage kharam khulen na makak leram badu bethel na won greba kuki sing longsil lakanda singmai do jasanta sumaira akoi gi singda dam da sanga ga dare ga somsa kharga leibani ko kharam khulen na maitai na dokon to raga maitai na leijaram ba mafam sa makoina paisa khara to raga paisa pai ba khara family ai lona khangi madugi kano so ai panjaning de maduna leisil lakanda kharam khule na leram ni ba kano si bethel hain on tho ka do khunna sobam ta are asum maina ai koi gi history manipur gi history sin se kuki na muthalai si ya me ba ko masi gi penda ba se ngasi maitai khakta natana hojik zelenong family phau ba hore mathang da kom phau ro pi ai mathang da aimol phau ro pi ai mathang phau ro khine ba ko matam maduda ai koi yelhomi sin si punsil lakinen khali ko masi amarom da afaba khongthang nen lawi aduga amarom da aikoi gi am kaino amana sumaina hekta aikoi gi tawbasi su amarom da nungai te habo wafam se koi punamana sum thamjari sini mandi masidagi merik tegi majau bi habu la pri ai ko Kangpokpi kai se koi kangui kan on se lei ni ko Kangpokpi si kana na tholam no maitai na thon ba ming ne ba kangui yan on se lei ni ku ki na ko leimata ga hibsi maitai na tholam ba ming ne ba leimata khi ba mafam ne habagi wari lei history de lei leimata haina ke du lo tho kan ku ki na thon jil le ba ko just like that yamna history si muthat na ba hona ba ne ba makoi di history no ba sem ba ka tangai ho ba ka tangai ba makoi gi history manipur da ku ki gi di ko masi makoi na khanga da ba ne adu khang ba ga loina na manipur da coexistence na koi gi leiminari ba punamak se hana gumna nungsina se har gadi step hando pa darkar le step hando pa darkar le ai khoi su phatharaga makoi na ngasi criminal ni kain to ga 24 hour ka ma mo gi haklate si masi di kamno binda na de highway protection piri ba kanu sing thugai bi ye khai bi ye makoi da atawning ba to ba makoi na highway mapan do yum khara ta silaga awa ba de khoi khato wa ga dro Chosanpur di through Imphal salo dro Chosanpur sa di basinjang bayam sidi Imphal phawra ga chatta bra makoi di yawn waro dro aduna tawning ba akoi highway ma kanu sing da tasil la kanda as maitai wa hala lore ka bi port asi adu da ne ba akoi gi maitai sin ahen ma thabak adu di na don to da ya bran to ga kanda adu ne ba maitai na ngasai gi as maitai communal ka ore ka na no maitai na communal so ba ho de ba ngasi ba da kamrup furup macha sing se nuksi sanana leina na hona ba khakta ne ba khoi di hawasi so hari sini lan to na kre hanna ba ka hat kre maitai gi misam ka si kre ku gi di misam ba si ti ni puthong ma moy ba ma khoi khulai pai ba ma sen ne ba moi gi khara si ri du di adu ga misam am ta si de ba adu phau da khoi phathari ba ko aduna ai de among da Michael am jathang ma si khoi gi kuki umbrella ma kha da thadau family si lei benen to mi si ma khoi lei roi hai hredana ma kum ba ni lising khara tholak pa darkar lei ko kuki gi aranba makoina ni gi state ama da changa ga ekte state ama sema ge kan kuki len sema ge kan to kholak pa asi gumba step se hando pa darkar lei khudakta okay sir thank you so much matam du khatta da manipur se apunba manipur hai bado uba phanga kani ai ba isni group singkina khara khara step back tawrakanda mayam ge apun begi wakhalon sidaida punjilak pa hanagi apun begi manipur haibe totally kone revive tarok khongthang si tu oiduni khara khara khandokna basima dakar le hebe dum leire du ka ni apoi gi ethnic group amana hekta mag inhabited land do adu ai gi territory ni na claim tokshin da ba haiba wafam sima sim su leire du ka ai jasan te lak sening musa ja huri si mayam na pam base popi thang base akhuna loina khangne ure kai da da makta aggressive eradication drive amaga men na traga state na sathadri bano kaina mayam sina loin ba haide hujik tu panna ke do ko dc ka da lady mafam du gi the district administration loina uri mane SDO ka da lady loina mak haiba fam sim le duna zero tolerance policy hai tare popi plantation ni muthatna baina kari gi da mak ka tawdri bano haiba wahang sim mayam am hangi state na mede government na swai gi matang seida khoi gi mapan gi public domain da thamba yaba masung yada ba state ki policy leiramba yai ado si gi matang ki da koi kari any kind of state na traga local community ethnic hena hengal helak khoi gi state mara conflict se hengal hal na pagi macham oirakani haiba khan bagi khoi gi matap adug ma moi gi process according le dug ma step kuma lawba jala na tre haira kanda khoi sida mamang da su koin hangna matam da laira ba farmer sing se popi tharaga mayama ma koi hingba sigum bagi khoi gi khondok ko slide economic failure ha gi swai da any
alternative livelihood program ama simbiragadi masi khandahanba ngamgani kan mamangsu akhang hai mayamna mayam ama mot pina kipsu lai haitare aduna mayamna pamiba sigumba zero tolerance policy towards poppy plantation ai se kari gidamu ta ngasi po thokpa ngamdabno kamain thambini yoja poppy da zero tolerance hai laite mam de gai ngana poppy je legally plantation to wa ba adugumba crop amane sarkar gi policy makha policy state policy im change ko mase ma kanoda maharashtra da andagi kanoda rajasthan da gujarat da poppy ji thaiba poppy thariba jaga se government allocate to 1.5 acre gi size da level lamna farmer sing license law poppy ji thabe aiba napta gi license law godam ne ko aduga mase thariba pochi only medicinal purpose da thabane mano state policy ne base ko medicinal purpose da thabani all over the world poppy dagi tholok extract hai tare drug ka sabagi consumption je 2000 metric ton je rough data mane base ko 200 metric ton hadi 200 lakh kg tare 200 lakh kg yamaja ne poppy gi swai makup to 200 lakh kg crore India crore na masan sin na wani ko aduga poppy se India government na tawise even India government ni wan te any government na tawise poppy se morphine saba codeine saba so man sin na ko mainly painkiller hai tai ko aduga sin na bani aduga ma se medicinal purpose ni maximum sin ai se medicinal purpose ni to ma gi market se open market ka black market na chaw hele poppy problem se aduga ma gi black market na chaw hele adui mathakta paisa thokpasu black market na hele adu dadi bera kai je karamba alternate crop na farmer gi poppy plantation je sin gi doi no je yam jaw problem ne ba miyo bena paisa tanari si ai phiro leba khongau set pa yum panba de ai growth ki damang ne ba ko ada akoi gi government ne amal lei se akoi ne elect taw sina kai gi no hai kanda sothara khunai se gi growth lo buda madu gi policy and planning taw na ne ba government lei se ada masigumba policy and planning to gada government duna ngasai chingi jindau sina yam toina haiba ngasai toina haiba akoi gi administrative office kambi gen hairi ju nangi natraga kanoda development jaga da pibada ngammi natra ngamde development area da base da khenare hai taragadi adugi stage yo taragadi ngasai gi miyo bese atopa araiba paisa tanaba lambi se kai no haim dune ko la gadoi se akoi economics adigi ngasai gi kanoda financial multinational finance kaina akoi subject tamak like tamak ganda akoi gi purchasing power parity na matamego purchasing power parity se kai ai no ganda akoi na india da lairiba pot sigi maman se india da lairiba pot sigi maman se akoi na mapan lamda adugi value to da moi gi equal currency to da pigani have ko aduna mioi gi survival se kamain to ge ganda akoi na equal development propagam data de sugumba ngasai gi illegal oigera legal oigera source of income je thirakane ba mamdi kai no ganda maduda community development gi wala kani community develop to gi wala kani social upliftment gi wala kani icha like tam gi wala kani ko adigi ngasai gi tuition to gi wala kani dress set gi wala kani la kani chakhot pa jaga da lam lei wala kani ba aduna ngasai gi development hai posi equal development ngasai gi chumeba akoi gi community khudimak na masana masaje manipuri oina ubam changeba aduga akoi gi sothaba jaga da for example akoi ayoje ta haigene haingang kendra da akoi tinaba pressman amagi magi mari mata makhong la yagi da ma honorable chief minister n billion chief minister an bo oiba kumdu da akoi gi akomlup kang lai pa na organization am lei mana tawga cm gi kendra du adu nu pa du laningai layeng ngai pisa leitadna mana tawga koi yamba somendro na president oi matamda mana tawga na jenims ta koi na ngangna layeng aleo hengang kendra je matamda ma chief minister leram ne ko dagi ex cm ibobi gi kendra da machanu pana ising chawgi jinga yen mada singjang pa yangai ne ba nang jinga ahum mari je kar do no wari bu ko aduna sigumba pen da sidi swai de lay ta ga di ching de khara di dum lay ne maram ni maximum population do develop area da lakning ga do ne ba aduga minimal population duna yum sang ba oina ada le hu do ne aina nawai lan lay tringai da khengjoi de chale ko chandel gi khengjoi se indo myanmar border ni magi hoki bi manawam lay magi da lemon grass ki krong khak lay
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯤꯂꯦꯁꯟ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯥꯏ ꯂꯦꯃꯣꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯁ ꯗꯤꯁꯇꯤꯂꯦꯁꯟ ꯌꯨꯅꯤꯠꯇꯨ ꯌꯦꯡ ꯆꯠꯄꯅꯦ ꯈꯦꯡꯖꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯥꯞꯄꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯈꯦꯡꯖꯣꯏ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯁꯦ ꯈꯦꯡꯖꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯁꯪꯒꯥꯕ ꯀꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒ ꯆꯍꯤ 2ꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯪꯉꯛꯑꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯂꯨꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯨꯟꯗꯨ ꯂꯥꯁ ꯈꯨꯟꯁꯦ ꯈꯦꯡꯖꯣꯏ ꯈꯨꯟ ꯂꯥꯁ ꯈꯨꯟꯁꯤꯗ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯁ ꯈꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯈꯔ ꯌꯨꯝ ꯁꯪꯕꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯦꯖꯔ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯨꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯇꯝꯃꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯂꯦꯟ ꯇꯝꯃꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯇꯝꯃꯝꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯞꯂꯤꯐꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯍꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯕꯨꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯍꯣꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯥꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯕꯗꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯦꯗꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯦ ꯌꯥꯝꯃꯟꯈꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯚꯔꯁꯦꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯧꯈꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯀꯣ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ जम्मू कश्मीर मणिपुर नागालैंड मिजोराम स्वाई खक्तगी वाफम ओइद्रबनेबको छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश गुजरात राजस्थान लेबा ट्राइबल सिंगसे हदक मरुओइना लद्दाख की 6 शेड्यूल की डिमांड तौनबदगी हौजिकसे मोइदसु डिमांड जे लाकपगी एंगल दे लेरबने इंडिया गवर्नमेंट याम थिना कॉशियस ओइबा मतमने इंडिया सि काइदोरिसे कोटाना काइदोइनिको सि अखोय येंमिनाम चांगे कम्युनिटी डिवीजन लेदोइसे कोटाना निको लेदोइसे रिलीजन बेस ओइबा वाखलोन हिंदू की आठ लाना हनबा हिंदू मीन्स हिंदुस्तान मी मैमदबू मोयाना हिंदू है नॉट ओनली रिलीजन है सनातनी है रिलीजन नहीं गायना आर्गुमेंट तौनरेको क्रिस्टियनिटी से रिलीजन ने क्रिस्टियनिटी आई क्रिस्टियन नहीं है ओजा माइबोनबू उया पोंटेबा क्रिस्टियन नहीं है कुकीबू उया पोंटेबा नागाबू क्रिस्टियन नहीं है तंकुलदो अइना क्रिस्टियन नहीं है तंकुल की आइडेंटिटी से क्रिस्टियन होइना पुदी यारोयबा तंकुल होइना अदुम लेगदबनेबको अखोइसु तंकुलदो मणिपुरी तंकुल होइना लेगदबने अखोइसु मणिपुरी मैतै होइना लेबम चंगेबा अइना मैतै खक्तने हायगा अइना मणिपुरी दो उदतादि अदाइगी स्टेज लाक्तारगदि अखोइगी लेबाकसे ड्रग न मरम ओइरा काइब्रा नुसिनदबै काइब्रा थांना थिनबै काइब्रा मरम अमदा अखोइ लेबाकसे सोइ काइनेबा सिमा थमजगे अदुगा अइना लोइसलपदा हाइनिंगिसे पीस प्रिवेल तौनब होनसी मैम अखोइना हाइनिंगिसे को पीस प्रिवेल तौनब होनसी आर्म ग्रुप सिंग वाखन खर फादबियो आई हाइजनिंगिसे सोसाइटी सिदा खुलाई पाइबसिंग वाखन खर फादबियो खुलाई सिनबगी मतम लई चुमे आई ngasa हाइजैदने प्रिपरेशन फॉर वार इज अनदर मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग पीस है याद्रगन तौगदब थबकनि सरकारदा खुनगी निंगथौ मैम दु कौरगा वारी सानबा हाइबिरिब नत्रो जायलोंग गवर्नमेंट ऑफ the Zaralong community do any pali. NSN I'm going to government of the National Socialist Council of Nagaland. Akoigi Nasayi Maitegi Lanobo Gataneva government pantry seco. Akoisina party maming Shemza that's a Kiwane. Maramdi as a Manipuri. Akoi Loinamak, Akoi Mayamse, Akoi liberating Lalawa Moina Haitareko. Akoi Aiwakan Nikomase to Mame Lalambe, whole Manipur say, whole community is a Puna liberator with them Nena Ibase, Akoi Lalawi Wakan with Raina Kaleva. Aduna community based Oina Chatpasigi, Mangzebasi, Am Chow now Upangi, Bharatas Upangi, Akoi Indiana Pota, New Zealand Sixing procession Sapada. Guru Granth Sahib to Puraga Mogi, Adum process regular Chapani Komogi, Guru Park Kumadum Chali, Adumatam, the New Zealand, Indiana, Tega, and Tagala is Nevoko. Adu Kanisando Lata, the Canada, the Punjabi, second language never, English Matanga. Official language, the second language, Punjabi, population, really Wang ever. At the UK, the India Masana Prime Minister, MP Oikala never. Adu Dadi, Akogi, community based from Yakutagadi. Human Moibi, me, Moibinushi of Zilla, Duma, when the Kandabiraga Wakanto and Ni, Highness Mind Tamsi. Okay, sir.
ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅꯦꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟ ꯑ ꯕꯦꯔꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯔ ꯁꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯎꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ irrespective of different communities ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯊꯅꯣꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯟ ꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯏꯕꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯇꯪ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ practical or constructive suggestion towards adom da la akan oza koi gi poppy plantation sida koina oza santana su phazan thambikre there is no zero tolerance because for medicinal purpose ma thaba yaba yada bagi mayam am su leide duna sidai sida akoi da manipuri gi da amu case sida mu akoi gi poppy cultivation si yamna akoi gi narcotics trafficking aduga drug trafficking aduga security gi threat kumba sida su me am relate to bai maramam leibandana apik state sida masi thaloi da bani haibagi grave concern hai tare dum ma khaksu la eduna swai sida oza da lak chaning biza government na karam makhan ki policy natraga mechanism lai diba situation sida adopt to gusi yamna mak tangai fadena khan bi need of the hour se kamain than bi ning oza sida makhan ani thona kai government na tawda thab ani khak lai manipur da peace oina lai share gadi punamak tholiba fatto punamak irang punamak masigi peaceful oina leiba state ma oi share gadi makhan ani khak lai point ani khak lai ahambada government gi mathau si am chaung lai government gi mathau hai si ekoi society ama leiba kanglu tuan ba leiba community gi asida sason tawgada ase hujik leiba thokada ba punamak ase akoi government na han advance oina hoi leiba hujik phong hujik meitai kuki haire kuki naga haire example si hujika hujik nau thokiba asigi ke songlungi thokiba asigumba punamak asi thohaloi serdi government na matam gi oiba makha thokada punumbaktu precaution lauraga kauraga maruiba masi politician MLA sing khakta sinabsi chumden laweba masingba lakpa matam sida civil organization singse masiga leiriba tunga ba committee gi civil organization singsiga government ga maram arta phaminna masangeba ko phaminnaga soigidaba myam Churachandpur saita Ukrun saita Tamenglong saita Chandel da Tinopan da Tamenglong da Nune da Sanapti thokadaba Kangpokpi da asigumba sigi problem leiba myam si government ga CSO singse mamma phaminaraga madugi afaba thokpaduna politicians MLA sing mamma to yahunba responsible mo is lohunba asmana tawraga sakadaba ama khaklei aduga ani subadana aina pamdabasina masi ingna tapna manipur da leisi haidi aidi manipur sida angak pathaki arm group singsi leire masing thiba ngamdre masi punumak asi arm group singsi gi conflict tho isi kai de thopna mohi gi difference mogi tungan ba community singi opinion difference opinion lakhiba adu group ki different opinion lakpa ayana daba adu marigina yam khibani se koi lawsi adubu haiba ma gi pandam haiba makak leije arm group singse masi arm group singi pandam se akoi kaidano moi makam mai kaidano moi gi pandam chapli se masi clear amakak daka oi aduga masi gi arm group sing sigi maratgi difference leiba aduna public is difference oina wa ka tunga ba group to moi gi pam bagi arm group na same gatlaga masi da convince to tunga bagi issue da pubase masi chumden laweba maramdi manipur issue da common issue oigidabani manipur si kanchega na asigi issue da punna angup mi ham stand clear oibatabani aduga manipur si
peaceful and thamgesu ekoi arm group singsina leibo punamak manipur bunungsiba group ne lojesi lowri ado arm group mihamse adodi manipur gi damakta semkiba arm group miham ijati bu kannabagi tunga ba community ma magi kannabagi tangkhun kanbasu manipur kanbani na aduga kuki kanbasu wa kainogi manipur kanbani aduga asiguma wakhalonda jereno kanbasu manipur kanbani haibo wakhalonda chaliba arm group sing punamak ase ma magi pandam de lambiya adubu apunbagi khakta oibanina masida atopa country mokoi masenda thoktana bagi simoi aidi lehenningi understanding lehenningi moine chaliba mekesi kanadano India government already मैम लेबा आम conflict मैम से मणिपुर दा अफब पोकना बगी दमक खोराव लाव मिन्ना बसे कनादा प्रेशर पी government of India पी बिनी अदोदी एखुई मरकदी difference opinion थोपी आबगी से तो बिगनो मागी supporter लेरिबा civil organization सिंगल रमिया लेरम दबिसुया अदु पुनमक असे मणिपुर गिनी अदुना मसिदा दे मागी वखलोन टुआ बदो पीरगा एखुई public मगसु conflict थोपी आबगी से आइदि तो हनिंगदे एखुई तुंग कोइना मसि मखोइसु याम नुवाय लेनबा एखुई पारासिंग याम नुवाय लेनबा aduga masi peacefully manipur territorial integrity kaidanaba adu pun hingminaba pun lawminaba pun ngakminaba masiromda leinabagi damakta armed group sing aduga government sing si pun government su manipur gini armed group sing su manipur gini adudi masi public ki da support of minaraga punna lemina bise nungsi san lemina you have say id hajarage yam phazabo zagi wakalon thambi aro begi sai kanoda oza ka pudam lak chege atuna oza hoji se community gi leader sing siga lady leader sing siga government su magi intervention ju yam dakar ore especially regarding sigi poppy plantation sida adugi yamna coordination am su yam dakar lady habo ka form ju thambi re aduga ana hoji se oza ko yam sensitive oi ba situation nam khakta lai bani dana approach si hai tare ko da conflict situation karam ba mechanism natraga khoi gi pambai hai tare conflict khoi gi sensitive approach hai tare kari adopt to ba mathau tai hujik lai situation si da kamain thambi ninga ja I think asai to mamang thambul do sosum lo ni yaw rabani ai khoi ai gi Kangpokpi ki bo wakhal si thadok patai अपुन मणिपुर सागत के हजे अपुन मणिपुर मंगलान अखोई संगसिन बिना बताए को लेन है बसी मसी थादोक बताए अदुना मसी पुनमक्सी अइना सुम अखोइना उबदा यानी अतै लेरिबा अखोइगी कम्युनिटी सिंगसे पुनमक्से इंक्लूडिंग मेटी यावना को अपुन मणिपुर मंगलान सागत मिनसी है लोइनी यारकनी अन खली को except cookie yaro masida phone sum thamjar ge go jarme bor mandi yaro makoi gi keno se makoi gi thinking si top only separate administration natana makoi gi solution leite si makoi sum haira ga sulai ana ngasi aina usi thamjani gi sine aduna government si ki so asoi ba mayam se koi no ure aduna government su mathang ta ba mamang da kaya ma soi ga su la kadar ba government par ka dori ba singna section na manipur ki kadai da mai ho ba adugumba jaga leirige karamba mafam dagi mai ho ga da ba adugumba thodok tholak da leirige haibasi mitkup nahum singna prajagi keno khangna adugumba keno to ba gamen ama sembiu hojik maksu manadri hojik maksu 25th before 26 January gi akoi republic day gi mamang da sarkar semgani ana to hojik pok sembangam de hojik pok manabangam de aduna karamba hojik leiriba madugi akoi gi MLA 5960 leiriba MLA sing sida manipur gi asigumba issue sing sin naina basi MLA kaya yorum ga dagi kai se akoi mid usin badu u phangdre asini ko aduna masi punamaksi lakadoriba government ama karigumba sembi banga magadi maduda pukchel khojel manaba ko community punamag yauri bani government se sembada ko aduna manana satpo oibiu amadi share sourcing aikoi gi community punamag ki leriba share sourcing siga su type tor ga satpiu makoi gi maramdi makoi si hekta irang hoba kambu ne kan inthok pase
haidi tongan ising ga thau ga dong lei ba pot se masi leihan da ba government gi kariguma ba fam amagi natraga kariguma furup amagi lorok matam da CSO sing some yawan biba aduga afaba government amala na ba afaba government ama khoi gi issue me am si kano to bangam ba control to bangam ba matam chana mardi matam chada ba gi ni ko mari to gi mejo pi hore sing sia do matam chana control to bangam ga ba dugum la sarkar du la ko biu aduni ai da haizani gi sa tai thodok pa hining de adu taseng na harabada asum haina ai khoi gi asum chak thin ba chak thin ba si kana no hai ba matam da hoji ki wani di kuki no oi ko hoji so makoi na thoi si ko tu na ka thoi ba ke no si da makoi na si thai si Sadar Hills Kangpokpi District Administrative Office Kangui kai si kai le ge khoi khang de mi ko nasi bo da moina Surachan Maharaj gi mingda thon ki padugum la Surachanpur ai ba jaga si moina lamka no won gre ba lamka sing nasi bo da government gi ka no ma da document ma da lamka ai na makoi ibang ma bra si ni kana da thabak si thadu o si ni ai haizani gi se community sing sida adugum ba manglang oiro do ba manglang ko masi maitei sai se oisanu kuki sai te oisanu aduga naga gi sai te oisanu any proof lei ba khoi gi nuksina lei minara ba proof sing se puna mat gi oisanu masi thadoksi afaba kano ma da sanction si mihan mi pun si thadoksi mihan mi pun ai bu di hamna raga kamna raga sum to khini maduna saukhat pa purok pa yaroi aduga ngasai hai ki baduni lan si to bu darkar le yana piso rak na bi to ya da lan ora ga di madu to ba tai ba khoi so pamdi mina sum to ga mina sum thana sak thilaga khoi sum yeng lei ba di yaroi dana aduna madu thok ta na ba adu hauji lei si so morom da yam nuai ayam morom da harau ese tai na tiko makoi interview har sini as a khoi kan wa moina manipur gi citizen moina isana hari sini hauji jedu web ka tori ba kuki ga khonari ba se masi solution ma puro ga masi nem thabiu maduna lebak sida choba kano mala aga madu gi misi mina amugla pa matam da miyam sida yam nuai ta ba pot mala kani aduga step se handopiu karigumba jedu web na hari ba jelengrong sing na hari ba maside khoi gi ipa ipu sing na hana degi do kon to raga khoi gi lifeline on laser pa jaga ni hai bisina karigumba asum bo raga di kuki sing so step handopiu ai se aduga masi am party so suno popi thinga president khoi accept to ko jedu na popi cultivation na hoji amata to biya ma khoi gi area da daga inhabited area sing da ko okay sir haina to pa se masi di really thanks to wi maram di kai no madu afa khong thang amani ko makoi arm group adu ada gi nate ko afa khong thang du bu nei accept to wi si aduna afa khong thang amada sanction minasi ai khoi gi future se masi drug free oi ba state ama oi helaga ai khoi gi future si kano da India khak na tana prithvi da hana de gi su na lag lei ba manipur ni hen ngan ba oi sanu ai ba kano sin ai gi conclusion oi je okay oza yam pasan thambi da robe gi se oza santa da mulak tige oza duna akoina matam puna makta illegal activities sing je legitimize so good maina maybe poppy plantation bu oiro so any intervention akoina thamaina ubagi pot ma kha adomak la e hai tari bisi asai matang da ten tang thambi oza tore ai nga sa je du ni poppy de legalize to to the by the poppy problem se coin to ge ko masi matam si loira ne yam ten tham ge ko poppy se legalize to ra tha ren ka lo ko adu ta so supply chain issue dum la kane ba mam di kai no ga na ma je tha ba lo ga na lei gi do ri mi do farmer kai na se huji chahau cheng da to ri sine ba koi gi manipur gi chahau cheng ji ma pa na phau oi loi tha na jamela ta na je sai kai ni ko ma pa no na chahau se loi hau ga lak ta na se last khoi yon ya ro se sai ani le de khoi chahau se sil roi ba khoi gi government jina kai gumba poppy da su same case hai ba poje poppy je khoi manipur su legalize to tho ba ko adu ta su masi gi supply chain je control to na ba na da ko ya ti na sa ga da ba adu ma cha ka moi ni ba manipur ji ganja tha ba ya re hai na tro na airport da nga ni ganja puram bai phai di kg kya nom puram da adu masi commercial market ta open market ka black market en chau hitar ga di madu control plantation to gi ta ngai phadam la ko ne adu masi poche economy si market economy ama da drug ki matang da lai si di akoi gi Myanmar da khunsa na warlord am le mi haziki warlord ji ma gi di lanmi chani yang kai chong ga lai da government ga negotiate ka tawsalak da ma gi poppy plantation zone ga sem ga lak na to rai ne same case ne manipur da to rai se ko asom da to pa culture da som da handor ko ne ba adu da hoi kana umma mi na hai ne mai te ne invest to bani pangan jinau ga ne yon bani adu ga tha bana kukin tha ga hai ne ko
चुमबे लालंबे अदो सेम केस ता ngसागी सप्लाई चेन हैंडल तौबदे हम चाउ प्रॉब्लम म मोइनी बसिसे अदुना ngसागी यामुन खल्लगा तौगदब थबक ओइ कम्युनिटी सिंगना मागी इफ करिगुंबा मतम अमदा यारक तारगसु मागी जगह कम्युनिटी लीडर की रोल याम चावी CSO की रोल याम चावी अदुगा एजुकेशन की रोल याम चावी मसी पोचे मसी इराडिकेट तौनबा अखोई अतोप फॉर्मुला कई थीजिगे हैबदो अदुगी रोल याम चावी मोर ओवर गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की लेरिबा एंगल सिदा आइना थमजनी से ngसागी अखोई वजानसु पनबिग्रे ngसागी अखोई की कुकी सिंगी पॉपी प्लांटेशन से मखोई तोय मरमदी कइनो हायगांदा मोइना तोखिदोबा मतम अम लई करम गाना तोखिदगे हायगांदा मोइगी हुजिक लैरिबा पॉपुलेशन इलीगल इमिग्रेंट हाय तारेको इलीगली चाखरबा पॉपुलेशन से इंडिया की सिटीजन हेक ओन मंगमग्रबा अदोय तादी इंडिया की मेन स्ट्रीम दा पॉलिटिक्स ता डिलिमिटेशन तो गाना मोइ नंबर सुग्रबा हुजिक कुकी के एमएलए ता सुरैजे 3 5 सुग्रबा अदायदि मोइ ngसागी तौरिबा सुगुंबा इलीगल एक्टिविटी सिंगसे मचा मसु सिंगी खल्लगा तोके गायना हायकबदी याय होजिकी ओइनेदि तोय अदुनबु सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नत्रगा यूटी सिना ओनली एजेंडा नि हाइसे अते केमत नते होजिक लैबा पॉपुलेशन से हानगी इंडिजिनस की मरक्ता खुलाई पाइबना मसिंग याम थोकिदना नमदना इंडिया की सिटीजन दा सेंसस ता यावना बहोना बखतनी है ना इसमाइन तमसे ओके जा याम फजन ओजाना थम्बियरो बेगिदा हुजी पॉपी प्लांटेशन की पॉपी कल्टिवेशन की असिगी पनोसी इशू से अचौबा मतम सांगी चैलेंज अमा कोई स्टेट सिदा मणिपुर सिदा ओइरगा लाए दुना मसिना इलीगल ड्रग ट्रेड नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग सिदा हेना मैचाक फहनबा अदुगा अकोइगी लैरिबा लोकल कम्युनिटी सिंगिदा इफेक्ट तोहनबा कन्फ्लिक्ट थोलकनबगी लीडिंग टू वायलेंस अदुगा सोशल हार्मोनी दा सिदा अचौबा अकाइबा पिरकनबगी मचा अमकक चाउन ओइरकपदुना मसिगुंबा पोस्टिंग अखोइना करम हाइदा मसी हैंडल तौब नत्रगा मसी हंदहनगे हाइबा तारगदी मसी अखोइना फजना हुजिक लैरिबा इशूसी यामना with a careful balance hai tere phajana akoi gi law enforcement se masu ki matik dakar ore the government ki role sima su gyamna mathau gyam tare timely matam chan chan intervene tawba sima su aduga maru oiba policy sing aduga mechanism sing adopt tawba aduga akoi gi maru oina community participation community gi leadership CSO sing leidiba makoi ga punna akoi gi tungna chatmina begi tangai fadaba adu masu lei masi akoina yamna hanthaba thakta masi loina maru pukna manghan ge begi khongthang ge changsil lakpa taragadi masina pi diba tongan tongan ba hiram kudimakta akai begi akai bangak ni piri se duna community participation aduga state kisu asoba thodang punna makse coordinate oirakanda punna intervene tawrakanda thingba ngamna bagi lambi duda kogi changsilak pasi yamna effective oiba du lambi oirang aduga peace amasung development haibasi adugumba positive way du punna changsin minira kana kuni state da sustain tawba ngamgani haibagi asoba thajabaduni so with this not ngasi koi dolo ke program si matang asi tension jere kogi tharom asi saruk ya biduna mapung fan biki bekai kumna jeri panelist ahumak oza MEIBON PHAOMEI oza KAPOOR amadi oza SHANTA ko sona thakat phongdok jeri ngasi gi matang ase koi program si tension jere heng su lamdam si thoi ba tongan tongan ba isu singi matang da naina jana bigi tanja do koi gi dialogue ki forum na puduna lakchege miyam sungsoi soi den meeting ta biyu punong pom kana kurum jeri हक्चांग फन थंगे हायरबदी इरमद मसिमक्तद लैबा ख्वाइदगी फरब हॉस्पिटल सिंगी मनुंग अमा ओइबा बबिना हॉस्पिटल लैजरी मफम असिदा थाजब यारबा अमदी सेरियाम चंगना स्पेशलिटी कुनहेनबदा अना लायंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग यावना लायंगजरी अदुना स्टेट वांगदा अमु करिगी चटलुगनी अखोइगी मणिपुर दसु होजिति अवांग बथाकी केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेंगी अफब थाकी लायन पतापियुंपम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकुपमरोल बिदमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबईसोई इम्फाल ईस्ट लेंसिंग बिरउ नत्रगा अखोगी फोन नंबर 6909390666 ता कॉल तौबिरउ नर्स सिंगिदमक अचौबा अपॉर्चुनिटी अमा पुदुना लाक्चरी मदुदी हौजिक मलेशियाना इंडियन नर्स सिंगी ओइबा खुदोंग चाबा पीनबगिदमक मिडियंग चंगलकली वेस नर्सिंग लोइरबा चही अहुमदगी तादना एक्सपीरियंस लेरबा मियोइसिंगना खुदोंग चाबा असि लौबिहो खुदोंग चाबा अदुदी थागी ओइबा सैलरी 1 लाख ओवरटाइम इंसेंटिव फ्री एकोमोडेशन टिकेटिंग अमसुंग लॉन्ग टर्म वीजा असिना चिंबा खुदोंग चाबा सिंग असि फंगबिगनी अकपा मरोगिदमक
Makada Pisariva 7005273217 Natraga 7005063196 ta contact tawirau Natraga Aikogi office Northern newtv building Hata New Chakun Road ta lengsinbirau. Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singidamakta Germany da hospital program tamba yabagi khudong chaba pisari hariba program sing adudi ahanbada accountancy hariba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani ani subada hotel management hariba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hariba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hariba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction engineering hariba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada automatic mechatronic engineering hariba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taret subada electrical engineering hariba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing hariba sing asi tamnabagi damakta 12 natraga graduate loiraba singna apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa marol gidamak 7005063196 ta contact tawirau. Nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakjari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagi damak midyeng changlakli vesi nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa marol gidamak Makada Pisariva 7005273217 Natraga 7005063196 ta contact tawirau Natraga Aikogi office Northern newtv building Hata New Chakun Road ta lengsinbirau. Haksan Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta the Laiba, Khwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oiba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Tazabayarabamadi, Seriam Changana, Specialty Kunhan Badana Lying Badi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Makakayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Zari. Aduna, State Wangada Mokari Chalugani, Aikogi Manipur Dosuhogiti, Awang Bathaki, Healthcare from Labada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henating Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabathaki Lying Patapiyum Pam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Bidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabaishtoi Impal East Lengsin Birau. Natraga, Aikogi phone number 6909390666 ta call to Birau.